Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusbani wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rabba'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a rabba'aha wa wada'al mizana la tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam. Wal habbu dzul asfi war rayhan. Wal habbu dzul asfi war rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal janna
خلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله